Ma'am Krumzera don't give us impact news nay Rak Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events da Ma'am Butram Nokchari. United Kingdom da leiba aduga koi malem gi tonga tonga ba leibak sing da leiriba malem gi global poverty habatare lairiba sing asi hanthanab gi damakta monitor tawraga leiriba Oxfam International gi maike gi thokpa report habatare report sigi matungina koi India da lairaba amadi ina khunbagi khena basi yam chauna leirakba habatare koi top ta leiba ina khunbade horga bottom da khoi makha da leiraba lairaba hoki spectrum se koi India gi apunba population 140 crore chamani fusi gi spectrum se matam da mataki only 1% matak leiba top 1% sina India gi apunba lanthum habatare sel thum lanthum yam sigi apunba cha da nifusi only 1% of the population sina makoina mapu wergelere aduga entire population have 70 crore 50% of the population 50 crore chamani fusi manung da 70 have 70 crore sina India gi apun balan tumasi only cha da humka only 3% khatamak 50% of the makha daleba bottom gi population gi musing asina mapu oibanga me have tare adu sigi Lairiva figure see Heidi Lairavi Masingam Yame Habatare 70 crore population, only 3% of the India's ki well Simakun Mapu Targadi Yamna Lairavi Sangjam Wang Habatare, Aduga Masigi report Mamang Chahigi report Habatare, wealth inequality report Lakmatam the Mamang Chahida 1%, which say 1% of 40% of the wealth Larini, Mamang Chahida 2021 Botolesi, 1% of the population. 22% of the wealth se levasi lam tum se makoina parameduga 50% of the population apun ba population ki chada yankai habatare makoina param balan tum se chada tarahum do erme habta hana chada tarahum do ramdo hujik chada ahum da handa gare akoi laira basingina du ina khun basingina hana ina khun ba chada amana lantum chada kuni thole ramdo hujik chada nipu national property ki national asset ki habatare natraga national gi oiba apun ba wealth asi ki chada nipu makoina paire aduna Lairaba amadi ina khunbagi khena basi am chaun lakba lairabna panga da lairaba du ina khumna ponung da nungai ba hagadra sel tum pongbai da paibal lan tum panglep tele po area duna India gi apunba population ngasai haije khiba cha da yang 50% sigi habadi 70 crore asina lairibal lan tum asida gi only top ta leiba percentage haide bit only top ta leiba ina khunba kungam mathoi na hairiba India gi 70 crore population the Sulan Tumsi Hena Lary have a report I don't have target the Lyra Sanksam Wange inequality have a poor amadi rich ki Lyra Amadi ina Kunbagi gaps yam chown any marks at the Naxon in I came to later have a mami chown lai aduna have a biggest rich and poor get divide them a gabam laisi matang sida Karigata Maktala Ibano Masikaram Haina Karam Karam policy Matung in Akaram but tax ki policy and Kari economy policy namasi mitigate to we are the Nemthan Bayaga happiness we Matan Sita Kanan and with them see impact news ki Manung Taram the Links in Labor joining us tonight on Manung Hutna Infal review of arts and politics ki editor Uza Pradip Phanjoubam ne hum to Uza Pradip Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Manipur University ki Department of Economics ki Professor Dr. Chinglen Meisnam Uza Chinglen Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur ki Political Science ki faculty member Dr. Thangjam Homen Uza Homen Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi Uza Chinglen Dilachige Uza Chinglen biggest Haigatra widest rich poor ki gap ama divide ambala isigi masigi maram se kamaini yengba ya opposition ga de charge an matawi koi ki billionaire mayam singa sina pugi ba sen mayam dudi masi non performing asset ni haidna loina return of to bi mo loina ngak pi khi aduga lair ba miyam na lawruba loan dudi singba ngam da EMI singam da bai di phawo pun bo yam to bi habagi charge an singba di mayam tori sum basina maram oiraga oidori bra kari kari component sing na maram oiraga koi ki Sumaina Lantumgi, Natraka, Larry, Nakunbugi, Kenabasi, Sound Lakpasi, Maram Sing Ubi and a young bears. Ras going seen in Nerisi, Yamaruiba, Aduga, Hosi, young Kanasu debate on the river. The inequality questions. Inequality kills, I say. I didn't see the Yam Sivas in terms of millions than ever. Oxfam to the Yoram in color. Yam Siv. Although aina sum nungaina ba Manipur ki context da aina sum yeng koi street vendor and hajawan street vendor sina koi forest of the poor singi marakta haidi moisi forest of the poor ne khoi lobe ya haidi upale to the street surok ta thura abane
aduna makhoi nongmagi sentok si akhoi na haipet jeng matam da lupa chani chahum ga mayum da pu gi basti yam chaw ba semam ji wore ne ba ko adu chahum pure na yam chaw na ko gi chahum ne na khalasi yum da pu gi se adu chahum ji tha da par ga di minimum wage di hele ko lising mapan ne ado nong ma da ko gi tha da lupa lising mapan phangba sinmi kyam da gi ba koi manipur sisi yam na koi na khalu dra bai wani ko hozik yeng cheba tha da lising mapan lising ni pan piraga thabak toba mapan piraga thabak toba tara piraga thabak toba si ai magi jaga ji du panjara ro yam yang gre ado makhoi ama da ka lokal se ai si ben ja pan da khan ngai na haija bai wani kham thing na lai ba do ma lai ha dun ngai ama du lai de ha dun ti chen tok ta di ima ma na ba gi wani simbam khen na jara ka su adu ma ya ma samna da mo se khoi gi modern slavery ka hai belon ji sinner ine hadi bonded ever don na ga sinner ba moise makan makan mayam lai gai mai panjara roi khoina dum khoini mit ta mang da khoi unab ngak ta ne hadi mai khusuman ga magi lejari ba khoi magi qualification adigi magi skill adigi magi lejari ba magi kanu siga samna da magi decent job si oi da ba decent job ta oi da bai ta ne ko aduna ngasai mai senthok ka chana da magi man pir ba service ko chana da ba mayam khoi mang da ore ado makhoi se manipur ama ta khangal se ai state vendor de panjara ge thar nungai na ba tai dei panjara roi ado state vendor mana haji samna ta ina school gi oja na traga na khogi nurse kari kra do pan basu yam nai pal roi ba moi su khogi sentok si tham da ke su yam de na ko minimum wage hai tar ga di 24000 di yobhom thu eba hoji ki matam da minimum wage adu yobugi thak tu leite koi mamang to sung le na gre koi ditan su mamang to su habi gi beduni koi gi private ki state koi gi private di government na tam to le re koi private ki wasi koi tum panari do ne minimum wage koi phajana masi koi kanu to bangam de ain phanam le ga sungam de ado hairi ba koi gi tha da lising mapan phangba misak amana koi nom da dum parasi ko nom da parasi nom da koi lupa som parase ba natra changa parase khare hengana changa parase tha da lising tranga phangalase mana koi gi chahi lising ani changa gum bai tare kitang chhoina basu ai ko lising ani changa gum ba sura bokta yobang moida ba thaki du gi lan thum pai ba kangbu sing handa ki mikhal du da mire poe manipur gi wani ko handa ki mikhal du da mire poe ba 2500 years muki changi sura bokta nga sagi yobang maroi do masi koi yamna koi kare hai ni hekta koi ta ba koi gi kano da kang padingak pa adubu masi thu e manipur adi mamangi election da singi dagi lakiba khwadi na khun ba koi candidate se magi lan thum se masi crore yang khai ma thu gi mathak ne ba tampak tana koi crore kunthra gi maya ne koi research se ain hajening di akhangba lan thum dubu ni ko moina affidavit ta koi wasak che da i rabani na akhangba du wani khangdaba de khoi khangdre akhangba si bokta pa matam da sigi chang se lei ade akhangba da mo har ga mung siang si mayamna election da pacham changi ha akhoi ne sudum ha adubu election da thagalak pa expenditure ready handa ki du da koi khange khwaidigi yamna changba se masi lupa lakh kuni thoino hoy khwaidi yam changda na khoi lakh mari yote madu da karai ni ko hedi candidate magi rival ma ji mai thiwa piramaga hedi manipur masulpur gi wafum karim da khoi gi sagi chi de ki sulai te madu da kare ini samna ji chi da le bini ko si jo an chi da le be si orga di leita badi kari oini hai si masi yamru ba koi issue mo ore bene aduna aina ham round si gone thamjani basi inequality se khena base help ka help no se khena ba aduga one state aduga two citizens hadi one manipur aduga two peoples hadi karamba mi ani no da amana suffering aduga amana shining si Singda sudum thu eba bolero gi hadi bolero tong ba sudum leini bora sit ba sudum lei singda su tampak su same thing tu ne aduna haine bale koi gi lair ba koi ina kun ba tarana lair ba ma support tongam dia mandi phajana tog da mine tog de ba adu lair ba tarana di ina kun ma yam nai support to eba adu ngasai gi koi raj nai bi gi ba ngasai wa du da la madu di lair da pi ba koi gi kana ba subsidy si di mas di bad economics subsidy gumba concession moi the people the bad economics ne na re adu ina khum the people sing ngasai corporate ki ma'am the people the good economics hari ne afa economics ne aduna mata ida khoi gi ngasai gi khoi na sum panaba matam da su community friendly natra kana khoi gi
magi community responsibility people responsibility kai ji mosida hojida corporate responsibility isna henjal iba matam amane aduna even thaina matam ga hojika kitang khena basi si alusin jage wa ngang bodo bokta resource person kai si haidi he meeting he hodringi mamang dagi ai lupa lising akai pira me koi la ma gai dan toro me ka har kubak pro ku buduna dum maduna resource person oi khala me aduga taseng namaki koi atai du ding sagi haidi ngasai lehori ba kambu dum te bhabok oi na dum koi ge koi yenga du lehora ne ko aduna hojik tasu koi ge sorat karma khangde dagi koi luhong ba khangde geung ba khangde chatpa matam sida koi uri si ngasai ge koi ge ngasai ge bhabok chin ba thongna tha ba ngam ba si koi ge adung misak se koi afaba mi adagi magule ba minen longna rupa ko ana smai to na koi ge ziki lairiba society gi films yamna unequal one of the most unequal societies akoi uba phange bu jikse aduna mapan gi oxfam na haiba natraga mapan gi ziki haiba poto same thing do koi manipur da su adum koi adum uba phange aduna haiba koi gi uriba pose masi taseng makidi masi matam chana masi solution to hodraba gap se hengalaba adugi masi crime da violence soningai gi machak amasu adum sino adum oijeba aduna inequality haiba se masi akhoi gi adi miyoi samaj gi haitare masi yekna khoi chaw yekna basi manu masi yekna ba mane ha matam se okay mathang se ai ujapra de la ujapra de khoi mamang chahi gi september tha do ida khoi gi india ji fifth largest economy oire malem gi khwai de gi economy wangba manga suba leba ore hana taru suba le UK dagi khoi na hengala khoi manga suba khoi lere UK na taru ta chakre ga na khoi yamna harau bu di phongdong na khi adu sumaina khoi gi largest economy or khudingi sigum makal gi inequality se lair ba madi ina khunbi marakta leiba gaps yam chauna sum hengala ke ni yengbi abra khoi largest economy sing yengur matungda natragana mase khoi gi india gi internal policy soibadagi huji phawbada dum khoi largest economy oire even third largest economy 2029 भाव ओइनी गायन कोई प्रोजेक्ट तौरसी मसी चंगजलिंगे अखोई सी की इनइक्वालिटी जे सुम गैप जे सुम वाइड तौर कन येंगबि आबरा नत्रगा कोई इंटरनल पॉलिसी मैकेनिज्म सोबदिनी येंगबि आर कोइ थबियो सी मतांग से कोई लेहेंद्र सो गैप्स लेहेंद्र बिदम इकोनॉमिक ग्रोथ हम रिया यदम और हजि तौरसी कमाइ तबे ग्रोथ तो बसदा ina khunba kanguna sum paisa pahen gi mo chape mo sto bune adna khoina largest fifth largest economy hena hai kan sida khoina sida su khoina kitang section go port khaleba aina ha ratan roin iba article ma hai haji quickly yenge to nang da man high figure khaleba khoina england overtake tore duga mathang germany yagi japan de re ko da kan to sida germany comparison am to germany sida khoi indiana England so Germany to budum haijar Germany sida khoina khoi si fifth largest economy or gasu Germany paam average hai da ko average Germany paam ga average in lam yanga sida purchasing power is man 24 times here level mi am na hai tare ado khoina individual level la kan di musi jam da ka ni khoi India se lebak chawk pani na khoi gi sen khongut puri chawre ko chawra ga so khoi gi mi me am da ko yen thui ge sim yam important khoi democracy yen kan sida ba amai to da khoi gi England is pana kan sida khoi gi income tax law an bani man ratinori article de law income tax law se khoi gi 5 lakhs helgari khoi 30% thi na or 5 lakhs low 30% pc ko anja khoi di khoi gi kana sida gi per capita income sida gi 3 times we hele average per capita income se 5 lakhs 5 lakhs yaw na tolo chaw mi am nei de 30% thi na income tax sin ba England gena ko to mo 1/2 of the per capita income see 5 lakhs na hegi slot hele 30% cheap income tax leba adna khoi na national level da lebak chawr ko ne bihasi tax base chawr ko ni na yam jaraga su akhoi mi amagi se nuai ne hingba gi hai tare nuai ne hingba gi my purchasing power level city adum yam chawna hele makha akhoi makha le ho lebak kun mu na akhoi dem hele india dem hele to si bo adna khoi ne heta fifth largest economy ore na yam chu pong si na chumoi dran khan je duga sai gi hari ba khoi gi Yana sida khoi gi sai gi khena bai se da ai sa gi ngam na gi khana sa na khaju gi lai ma pari ba da like to adesa yaw figure khasu share to gi duga yana sida na khoi gi ojak tin hai su kitang ai na ma cham da habjin jog sai gi hoi lai ra ba gi jang se manipur so khoi gi street vendor ma hai street vendor ma na 9 lakhs earn to ga sida my profit margin there is a big time kineba ai the mana invest to be hado
maybe he paying what I can wait come in always come in Tavada at the hard but I can't thank him. I do not to be the me only lower Gamuyumba where I'm going to retail the word I'm going to my profit margin was 9 like to the shop. I just want to be my say. And the whole library see Yam Hena library when Uber City had possible later. I don't care if it's in Jagi, the Wokans and Sagi Hariba, 40%, I can say 1% or 40% the Helica Hariba. Sito consider Pare Helasno, Helagas of Higi, Makala Hokang with Pagala Price Pagala River. A Higi National Wealthy, I know the figure has Hazimi and what I'm saying there. National Wealthy, a Higi creator was the 1% muscle come with a Mook jump down. I figured like 40% looks like 1% and 40% that's a well creator was it. I look bottom 50% there. Seen for 1% who share to Heidi 50% Makale come with see chocolate high chocolate swing in hand. Lighter can them lighter later. Lighter go Pagani have personally driver. And as I have Raz hanging a quick white over the Torino high cancer. A quick will distribution systems because Sway Mosimala. When a example of when past labor example means America has America so much later has see difference later. Later is going to the ways because what the project over. When an example of the Indian diplomat Devjani Cobra Kade. And I'm later mana going to America in a helper, house helper near getting my ways period up to Tolam Jovina. Taudana India Rimana and the Pimporaga. 30,000 rupees Piraga, 30,000 is already Kalina, 30,000 Piramasa, women complaint on a diploma of Harina. We argue West Standard Yodina. West Standard Yodu going together. I don't make he consider West Mogi West Handarev, Hone of Millegrim, West Handarina. Adusuna Yarvena, diplomat or Mogasu, Hoigi, Magi, house helpers, India Puzarni, American, country Manung consider, Togandri, West Standard PDROI. We wasted it. $7 I call $7, $10 living. I tell no Piracana. I understand that PDR and my ways wasn't protected way. A light I guess would hang on away most in Biba. At the sea was a question of your driver. At the Queen of the Yangas of Higi, I'm going to say NRG escalate. NRG is like I said, Simo Hanadi, Yadi Hermin has busy with Sarkazna. I Congress, there's everyone army. I'll be there, I say, adopt Okrego. Assume. Measure Kurstang, may I see an example on the Rutger Bergman, Dutch scholar money, like Utopia for realists and Amalamli. The mana example, I'm the mana, I consider a queen lighter, but the lighter is Masana, Soja and the lighter in Higumsi. Lighter with mass lighter than Sweden, Highriver. Lighter than Handreg Swere. The one example is going to get India example, so we a scholar can tell a study down. India is random to pick up down. A queen is sugarcane farmer mams. Sugarcane farmers is cash crop ni was sugarcane kaki cancer remote Makuta Haleva. At the sugarcane later, how do you have the Matangi harvest for sea with Pideva. At the Moina uneasy same group say, see any study to consider. Could have Hakapai as an Lunta Wiba, the Leviva, the youth of Pocopa, Yum Kanaba, Kana Levsum. At the Pasi Pai, the Gana Mohammed, Adamazi, Pasha Pai is the problem. Me on the time, no, me on time, me no Sovinate, Pasha Pahanda of the Sovini, other Pasha Pina posted to Simona, Mavadi campaign of whether universal basic income, Pasha employment means later, means like how the Pashasi, well tax or with the subsidized over the country in a universal basic income and a PC and I've got a campaign to come one. The sea possible. I went to the Gado consider Hoigi, Hector consider Lyra, my Hajar, my auction, and they do you the auction and Lady Haisima, Adugi reversed Rugaberman Haisi, Lyra and Torini. Mana, I might only Lyra and Lyra and I might already have posted a high rate. To see guys, a quick think study to Roga, come out on a quick interventions, go and the a quick cut up his hacker by hand, going behind the guys, Kalaga, Mayamsi, could have been back and I walk and told at this account of Kanjarina. Other walk and talk the ladies account of Songam Deva. See Postmongo and the Malin told her Lyra and Hay and Gates out of the Diviums who could talk to how Nayale, maybe hanging poor any Canarani, I might over my home lay with the Gi, chocolate of some hen, other could have been shacking to Ogadi, a Matangi plant, or school Tasi, the column Livio, pencil Livio laying money. My dog means walk and talk with level. And I walk and talk about how we level for the minimums they're going to see people to any country in some. Okay. Wakal talk pangam bauki level da lenga namasi elevate to you at the Matatagi, a Makadi Matating could be Matota Haptare. Lenga Nadiam, one of the Male, Lenga dum claim to for example, Handak Chehigi, January Tadagi, Horga, and the Chegi Loy, December Tapova, we Lamdam Siki, Lyra Bamiam, the Piba Habitat, Nafsagi food security, see.
लुपाम त लौद बिद फ्री द लोइन पिरनी हैदन था तराई थोगी लाउथोखी बलेरे अदु तारगदी सेल खुद सेल अमत लेत्रगा सु चेंग नतगा ग्रेन सिंग जे फंगतारगदी यागदो रिबर माइ तौदना MG NREGS की कोई खुंगंगे लमसिंग थबक सोलिबा माइ तौदना हेल्थ इंश्योरेंस पीबी रो हतर CMHT ओबी है नतगा प्रधानमंत्री की ओइबा कोई हेल्थ कार्ड ओबी है पीबी रिबा नतगा कोई लाइरब सिंग युम साबी रिबा तोंगा तोंगान बस स्कीम सिंग हतर अदुगा कोई नुपी सिंग कोई गैस की स्टॉप गैस सिलेंडर न सिंग पीबी रिबा हतर सुंब मयाम सिंग सिना सोशल वेलफेयर स्कीम सिंग असिना नतगा पेंशन पीबु ओइरो ओल्ड एज पेंशन ओइरो विडो पेंशन ओइरो नतगा डिसेबल सिंग ओइबा PW सिंग ओइबा पेंशन ओइरो हरबा पेंशन सिंग असि सुंब मयाम सिना सोशल वेलफेयर स्कीम सिंग मयाम सि लेबनिना सोना कंदा inequality लाइरबा अमदी इना खुनबगी गैप से चाउना लेरगसु लेंगांग ना लाइरबा सिंग दमक प्रोटेक्शन पीरी हैना दमा कोई येंगदोरिब्रा ओनली अमदुना मागी वेल्थ इनकम तो जनरेट तौबा ngambagi capacity लेबदगी मदु many fold 121 times कोरोना की मतुंग देदी कोरोना होबदेदी हुजि फाव बसे 121 times का मागी वेल्थ से नोंग मदा इंक्रीज तौबा ngami हाई बिलियनियर मैम से अदु इसा हजकिबा 1% entire population 1% से मसे अराउंड 14 करोड़ गुमा त इंडिया के अपुन करोड़ मसिंग से 140 करोड़ नी मसी मनंग दा 1% है तादि 1.4 करोड़ है करोड़ अमगा लाख निफुरोम जी इना खुन बा हतारे इना खुन बा करोड़ अमगा लाख निफुरोम जी ना इंडिया के अपुन बा कोई सेन थुम से चा द निफु मोइना पैसे लगे लेरे रगो 5% नदी इना खुन बा 5% है बता टॉप त लेबा 5% ना इंडिया के अपुन बा लन थुम की चा द हुमफुनी थोई मोरे पैसे ngरे लाइर बसिंग ने 50% मसाई इंडिया के अपुन बा पॉपुलेशन की 50% सी की चा द यांखै है बता 70 करोड़ हुमफुद्रा सिना ओनली 3% चाद अहुम खतगी लंथुम से लेरे और मिय कुमा तो इना कुन टॉप तले इना कुम कुमा थोइना हारि 50% दैसु लंथुम से हनियाम लेयर परसेंटेज कन तब ओनली 21 billionaires in India have more wealth than 70 crore people of the country लेबा से 70 crore people की मसिंग से हम ले रहे हैं तुना मथंग से ओजा होमे दला चम ओजा होमे अखोगी सोशल वेलफेयर स्कीम मयाम दि लेरे अदु बखोय लाइरब सिंगी अमदिना खुमगी गैप से जुम हंदोरी अदु अतोप हाइरिब सेम रिपोर्ट सिगी ममिंग जम फजरी सर्वाइवल ऑफ द पुअर गाइदे पोरेस्ट गाइदे सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया की रिपोर्ट सिगी ममिंग ऑक्सफैम ने पिरिसि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट ला इना खुनब सिंगी हिंगनबगी हादि मखोय हिंगनबगी लंबी की टाइप ता माने पुथोपि रहे बतारे एन इंडियन स्टोरी इंडिया की स्टोरी है अदुगा सेल दो मखोय नाम पाइजे बतारगसु कोगी लेबा की टैक्स कलेक्शन तो मतम ददी GST अपुन कोई इनडायरेक्ट टैक्स है बतारे कोई इनकम टैक्स तदी कोई डायरेक्ट टैक्स तदी कोई इना खुनब सिंगना सेलियाम फंगब सिंगना थेरम मगनी अदुबु इनडायरेक्ट टैक्स कोई तोंगा तोंगा पोट लेबो मतम दा फी लेबदगी फुरुट लेबदगी मिठाई लेबदगी एवरी अखोइना कंज्यूम तोर पोट खोदे म चामना चीनी संगोम एवरीथिंग अखोइना लेरिबो खोदे म से दा थावदगी होरगा मसि मयाम से दा खोंगत ब GST सिगी ममांग चहिगी ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ है 15 लाख करोड़ खोंगब सुजी मनुंदा 64% इंगासाई वेल्थ ओनली 3% खंग बच्चा द यांखैदगी खोंगले है अदुगा इना खुनबा मयाम से 10% इना खुनबा सिंग असिदगी ओनली 3% GST खोंगले हरे अदु तारगदी ओजा होमेन ngसाई सोशल वेलफेयर स्कीम मयाम से ना प्रोटेक्ट तोबो ngमुदुरि लाइर बदैदी ताखतना खोंगली है बतारे लाइर बा अमम दे याम न खोंग तरगसु लाइर मयाम से लोय खोंगले 50% तो पॉपुलेशन जे लाइर बनी मोय लोय खोंग की बसना इंडियन की याम चावबा इंडिया की याम चावबा इनकम हम अदि गवर्नमेंट के कारी है तारे अदो काराई दुना मोगी दमो सोशल वेलफेयर स्कीम चेंग पीबा खोप मयाम से मुदी तौदी तौरी नि अदुना लाइरब सिंग से प्रोटेक्टेड ओइरेने फील तौगदो रिब्रा अदरवाइज सी गैप से दुम मखा ताना चही खुदिंग ममांग चही हंदा नो हेंगले मथंग चही दना मुका हंदक चही दगी हेंगत पमोंग द लाकने यंग बिबि आरो थबि यामना कॉम्प्लेक्स ओइबे इशू हमने सिदा लाइबा 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी लेरे सिगी मनुंग जिदा करम इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो तौरी करम फिस्कल पॉलिसी फॉलो तौरी सिगी मनुंग द लोइना लाकदबा मालेन उजे अदा चौरांगना कोइना बैकग्राउंड अमदि येंगबा याब्रा ना उजे इंडिपेंडेंस फंगलाबा मतुंग द इंडिया जे करम मखलगी लेबाक ओहेंदोइनो हाइबसी याम चाउना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट की हौरबने अंबेडकर ने येलमी जिना कइनो इफ देयर इज one person one vote then one person one economic right madu pigadabani haibaneba aduna sigi debate se carry forward tora kanjida palaiba matam jigi lakpasida akoi 1976 ki 42nd amendment ji important oibra na khanjaiba word hong khatani insert tor to ji sigi amendment ji da secular haiba word amane socialist haiba amne integrity haiba amne secular ga integrity sima kauthoga laiba sigi nungi yauriba asagi keno jineba akhoi gi socialist haiba jineba
हाइबदी ब्रिटिश colonialism लेरिंग ऐसिदा Wimpy's Wenger's Tata selected some corporate houses खतने मोइसिना 90% of British की needs in terms of food and civil supplies मोइना नोइना supply तवे so very chances of emergence of sigi cartel natragana achoba company ji da unkhalaga akoi gi monopoly ji loine Indian economy ji pai ba yagidra haiba ki bam ji am sauna leigiba aduna samlapna thamlei ba poti kai no masi thon da na ba state ownership ma thamaga 5 years ki plan ji makha da state sina loina mak ngasai yen thokpa khutokpa loina mak tauji haiba gi chana biji ma chana je na chana rak pane ba hoi madu ju problematic oi da banati ado ngasai gi socialist pattern of society ji da Indira Gandhi ni insert taugi ba ji da mapa Nehru di ani mak ne duda lakri ba ji na kai no lakto ba port ji da so far sibau si da koi welfare state and liberalism gi wai da di la ni hai di kai no trickle down effect ana ina kunba mayam sidagi taxi saw saw na khomaga lair sing da haibadi state sanghanji haibane state ki exchequer da paisa sanghalaga any kind of developmental works any kind of job creation sigi infrastructure sabna chingwa mayam se makhoi gi taxation then akhoi na ngamjabe export sigi mayam jina pj haibadugi wan thoka mayam sauna lakhi but sida muk akhoi gi marakta farak ta grijina kari no green revolution tholakhi 1960s at the whole 90s was a period of green revolution haiduri bane on a sigi aina hanadi green revolution to hijaram gadam 76 hana hijagre adu socialist high to sigi meaning ji sidani aina hijarak to isina green revolution lakpa kanjida india gi oina di kai no 1956 at the food crisis yam sauna lakre unemployment ji yam no wangre aduna employment su pi na at the same time mayam ji chara hendana ba starvation dagi ngakna ba aduguma makhal gi scientific injection nama tauraga commodity fertilizer sinaraga akhoi gi fertile oriba gangatic ki resin jida ngasai gi chathok si am puthok si sine puthore then what happened it ended up producing akhoi gi new rich farmers na loina puthora crab haibdi mayam kana bai muhutta ina khunba landlord modern forms of landlordism je mu tholak toine madu tholok padagi yaroi sidi well sigi equity ma leitre aduga opportunity ju pidre even agriculture gi sector jida aduna sidi yaroi aduna akhoi gi socialist akhoi gi pattern of society haibaje ohenji trickle down effect ina khunba mayam di tax loraga thamje haibane madumona ju issue ji sangaga lakpa sidana akhoi gi economy gi oina di kaino mix economy model ji thambire planning ama leire private players leigadabani ayamba state na paigadabani state ki either public undertaking public sector undertaking natragana directly state owned to company mayam akhoi navaratna gana leidori bane hojik ta jo so ba ONGC gamba hojik ki moju moigi sep to hong ai jabata adu lamba matam sida ju tasengna ngasai gi employment gi wage ki question to problem leitabra employment fazana leibra haiba kanji di leite well generation dari matam the hindu rate of growth na bulo card na chinga chapa dumaina na adugi matam bobuta it never touch 8% of nangi growth shog yog dem adu dubu economics me amne hindu rate of growth hindu akoi gi growth rate na kawe yam nemi sine then by 90s or pa kanji di ngasai gi nangi world bank international monetary fund leiriba pillars on WTO si myam jigi urugre round gi matung dei di privatize to gadabani structural adjustment program to liberalism amo hello privatize to liberalize to LPG ji ne globalize to haiba jigi slogan da lakpa dagi ji India ji da structural adjustment program ana every institution financial regime magi leiriba institution myam banking gi leiriba myam ji loina private player myam gi hanna ba mala app si lakpa sidi amuk chathara kajida matam changi matam du da India gi financial institution mayam leite bank ti leire adugi matam du da gi mayam ama leire ana sigbo gi matam tholopa kanjida di khitang India je safa badawna tawre aduna magna akoi gi mamang Atal Bihari gi Bajpayee gi matam da ten gram matam da India signing gana thola ne tasing India do well create to gibra na hak pata rabadi no nate leram liba government gi sector pairem liba companies me Coal India Limited haibana chingba mayam si makhoina akhoi gi yonthorap pane ba share mayam se si yonthorap kan ji paisa leiba dongna tau bane ba but at the same time akhoi economic health yadri bane ba then makhadum laaji lapaka da hujik leiba phibam jina hairei ba ji ngasai gi UK gi du leigre ta mon haidu sumi bulk of population per capita income ji gi issue ma yam chauna le tax ki regime ji anoba sarkar parak pare hajarak batar 2007 adwai dagi laiba ahung ba ji kari no
इंडिया जी वेस्टर्न कंट्रीज की टाइप ता टैक्सी रिजिम अमा फजना थमजी खोंकट पर याबा पैसा खोंकट सी अदुना नाथोक तुना तुम लाबा सेक्शन खरदी कइनो लोअर मिडिल क्लास ता लैरिबा स्मॉल ट्रेडर दुकानदार ना चिंगमा मयाम जे मोजी टैक्स थी थिरमद्रे हाइबने अदुना सेल टैक्स मोता जीएसटी हापसे हाइबने लोइना लौजी हाइबने जेल टैक्स जीएसटी जी लोइना लौजी हाइबगी लाई लौरी दुना दी यारब्रा देन व्हाट अबाउट नंगी कॉर्पोरेट मयाम जु संगन लक्सी हाइरे corporate law dana kamai tauba hana loram liba fees da moidagi corporate tax law 30% loram bane madu do amuk 22% da reduce tawgre high badi corporatized or the private players me am sanghala ji high bane then audagi amu anoba changlakpa hana le tata birla sinataba anoba new entrant akoni ujik tari ba by use kana tholei ba me am makhoi ju corporate makhal lamane si changpa consider kaino moigi di 15% amuk hena nemdhana मांगी पैसा दी करीनो इंडिया की अखोइना सीएजी ना थंबीरी से 1.84 करोड़ दी स्वाइद दम मांग रहे 2019 ना राय देगे मरक सीधा थोई विधि कहिनो कोविड की चेना जो हंजले है जब तार हंजल पर कांच द लेई जे कहिनो जीएसटी दी लेप लेतना दुआ खलकी एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट फ्यूल टैक्स थाउ द संगी बा पैसा मयाम देन बेट द लाई बा मयाम सीधी हेना सोखी बदी लाइव सिंग दे हेना सोख पदौना तौरीबा बिकॉज़ द पॉपुलेशन ऑफ द पोर इज मच बिगर खुदमोइना इंडिया से द वर्ल्ड की हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर मसिंग जे क्या नो 228.9 मिलियन जी लई हाई बने गैप तो नेबल लई बजे अदुना यंगजलकपदा सी थोइ मरम खरा दि लई रे टैक्स रिजिम जी फत्तबदगी इना खुनबा कॉर्पोरेट हाउसेस मा मा थादोए ngasai ton gi paisa kai gi moi da thaktraga lai ba myam dagi EMI gi na loina fari baga hai ba issue then at the same time what about minimum wage ki di 1948 ta लेरम बदु करम कांता का फजना रिवाइज तो हुई 2022 दने ले पीवर रेट ना क्या 178 क्राइटेरिया ना करी सी दिल्ली का मणिपुर का माना रहे बेस्ड ऑन द रीजन सी द जो अमु 178 अखोई न लो होई दुई ने अखोई के चिंग न लो होई दुई ने देन सेकंड क्राइटेरिया ना करी जोन दुमा लेरम बतुंग द करम इंडस्ट्री द तौरिबा मी जिदा करम बा पैसा है ना पीगदा ओजा खोई पैसा चावरगा अतोपन कई चावद्रि खुदम होइना हुजिक लेबा प्रेस की मीडिया की जे क्याम जो मिनिमम वेज नो के हक की दो अप्लाई तौरब्रा मिनिमम वेज लेत्री बा नोइ बौता लेत्री बा तसेंग लेप ngамद्रि बा अदुना इट कट अक्रॉस एवरी सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री across the three verticals of the nangi economy jineba agriculture manufacturing and then service sector ne ada live post da amitar sen hoina jo no amaga ngasai criteria occupation da jo base tawgada skill set da jo UP da karigi damakta akoi gi party khana lai lai na board khom jari no hai question lai because most of them are agriculturalists farmer ngakta ne farmer bong nati akoi gi west agricultural west earners hai jabatar aduda lairiba mayam sidadi kaino high skill set si paidabani na makhodi line populism khara kanna jat bijat ki da wanga ngahum ba chat pa yai that itself is destructive to democracy haidori bane ona issue ji chawno ji yang pa kan ji da matam ama ji planning horapadagi agriculture sakhot haladi madugi surplus tuna akoigi industrial sector ji da inject torakani adubu government ji na anoba government mayam na hai ji kaino india ji hoji knowledge ki economy ni hai bane knowledge ki economy ji da ngasagi west level ki issue ama criteria mayam ju ure masida participate to bangam gada baje kana no hai badagi question ne aduna government na khali ji na kaino corporate ka khriba ngasai moi ki cost reduce to khriba mayam ji na in return moi ki corporate tax se handaviraga akhoi ki CSR corporate social responsibility hena torakani hai bagi thajaba am thami this itself is yamna segregated variety way yam khenai manipur da companies like kanana corporate social responsibility to vidoi hajaruba da trust ki element ama lairibra haibagi question mayam ama neba aduna laibaji finally final analysis ta koina luxury baji karino sigi liberal neoliberal gi economic regime ama lai sida laiba fiscal policy sida laiba singje masing hengale haibagi amasu yauri at the same time amang da thambagi ba dumaina laiba singje laira ba handare haibane chom hena laira haibane adu itadi mogi opportunity ji kana na pidori hojik covid ki matam dei ju khangre private school da tamba ngang mayam ama smart ki nangi educational ICT ki tools mayam sinaraga somehow paisa pai mayam like tamba fangi matam ji da sarkar na ha na sai social welfare ki scheme ki type ta ye libani khol libani hojik ti hena chawa galpam ju tholak tori manipur ki government school kya matam da like tambi ki ge angang kya da smartphone karamba government ne yen gi ge हाइबगी इश्यूज में हम लाइब अदु इतादि करिनो सिदल लेरिबा हुजिकी स्किल सेट दरकार ताब अनोब मखल की अदुजु करी इंफॉर्मेशन एज की
कंप्यूटर की हुजिक से लेजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज ने मसीदा पार्टिसिपेट तौब ngamdoriba angang singje karam makhal gi angang no lairba angang di tholakatra huji pusalaiba government of India na pusalaiba online education mayam ngaktani MOOC kana massive online open courses right from nangi school level dagina university level bo and in different magi subject ki field mayam amada masi semaiba mayam ase sigi accessibility kana na si access to ngamdoriba aduna hanaiba question di kari no state si withdraw tawgre Manipur public transportation like khuda moina Manipur ki health care mein amje private na loina paisal lai Manipur ki school mein amje loina ma private na paisal lai then what about agriculture lam yam na yo lai lam mangi farmers maching hendare iba and one of the problem ngasai gi la iba agriculture na solak pasina every country loina so eba Sri Lanka da thokri ba je kai no agricultural surplus le hauda badagi China na tariba investment do madu gi do ngaktang phangba paisa do na loina loisan gi bane ba hujik te khuri wabi bam ju la ba sigi highways and highways expand tor ba kan sida compensation akoi mi myam phangam gane manak ta leiba myam that is at the cost of their paddy fields moi own homestead ki yum myam ju loi solai bane ba aduna ngasai gi money gi sense se financial sense se kamaina sina dori bano karai da khoi invest to dori bano bank ta tamba khuding gi kai be interest rate yam thi wang re hoji adu itadi akoina karai da invest to dori ba Manipur ba lebak sida compensation phangba mi gai gini ko mamang do dam sabagi phangi ba compensation phangi ba mi myam do after 1 year or 2 year they all became beggars and paupers ne karai da alternative investment ji to dori ba no hai ba ne then yes government to de hai ba di nate mayam ma tori social welfare scheme mayam ma piri hai ba ne khena ba ma leiba dong na tawe ba Manipur India da ka ya to koina sauri ba no step motherly treatment to we northeast ki state haiba kanji da asai nganga ki kana ba potu pibi wa haiba na te invest to haiba ne Manipur da kari investment lage hoji hangak to ba question je admaina ne ba hangba ya ba du ki potential hoji global ki G20 ki summit chu to dore along with it business 20 ki summit chu lak tori bani side by side akhoi investment krai da le hodo no haiba akhoi ju khangak ta ba yaro haiba ne adu hoji leiba larger India ki sudi kai no amitar se na thambiram ba kanji da se ngasai ki akhoi ki capacity building haiba ma leine that is what every school is trying to do even she discuss awards na tawjadi baje kari no to some level akhoi na haiba sida capacity building gi masak ma jo khara yauri si kanji da phare mi gi de capacity leire na khal moi gi capability hairur ba mi ji gi sinna bam ji karai da sinna duino at the end of the day kari da talakani samu makhong da lever gi thiba dong na la ane adu zu low later bam pham ji da natrane absorption capacity si kenona government of India or any government na thaja baji kari no hojiti expansion of the corporate houses me am leire moi me am si the tax so khona reduce tawre at the same time sida employment ji loina pini haibane ba covid ki se theng di kari no lay off na every asai akoi gi acho global companies me ama including Indian companies mi ke ji thabal si loina lauthore moi jil karai da fall back torok troiba haiba neba on agriculture ki dam ka thanga haijaning budi kari no yes India na tawda banati tawna bo hona je ngasai whole supply chain ji la iba value chain da la iba do pot puthok chari ba farmer na puthok chari ba do mai get price da phangi ba paisa do manung da as many ngasai gi akoi gi chain ji yami gai retailer yo da pochi tang ni haiba neba adu ga profit su mongon da phangau ro haiba ne tension ji haiba neba adu bu ngasai gi ki rei sina kari no amu ngasai gi achaw ba company myam ji na India da yes anti monopoly practices trade practices lai ta singna chanadibra hybrid question neba example loina 5G gi sigi bidding ji kana na paidi khorli mining na kana na tawri agriculture jina corporate agriculture gi system amala single window amadagi paisa jo thadarani farmer da then moi gi pochu leibi rani moi da paisa jo mu puhul lani angan gi fee gi kari gi at the end of the day lorapa kanda Philippines to hudik thoi ba crisis sineba India da jo thokre Andhra Pradesh da monopoly to ba kangu leitar gadi farmer suicide to gini tawju tawri ba jini and that itself is the very fact of the divide between the rich and the poor ne farmer yamna suicide tawri huji kara handare hai right aduna akogi any akogi hujik leiriba economic policy hai kadra leiri mong sidadi ngasai gi billionaire hai kadra sel pai riba mio sing asida ngasai uzan thambiri for example 5G gi bidding tor ku matam da 5G gi bidding si kana na wo ige hai bagi question am raktor aduna kana gumba sel pai ba company amana mio amana hai riba 5G की bidding bo ero railway track की matang de bo ero port की matang de bo ero airport की ero every form of business mayam sing asi की bidding se makoi na sum log target di makoi na
monopoly tawrani makhoi na monopoly tok tar de sel do makhoi manak loina leita bane aduna khoi leiba sigi ayam ba sel sing si ina khun ba sing monopoly tawri ba sel yam na pai mi sing manak loi leita ba aduga lair ba sing asena nong monom gi tax dum thi ba GST ki khuthang da mayam je tax thi de na gali ni tax de loi everyone is paying tax ching oigera tamoy loi mayam na tax thi de hai dona akoi direct tax and income tax ki wani aina taliba isana taliba income mai tare income do yam targati madu taxable or to ni adu da thiba income do na income tax ni madu direct tax ka wi do indirect tax de GST ki form da na ta VAT akoi gi thau petrol leiba matam da diesel leiba matam da lahori ba sel mayam je tax nga ta na have tare to na mayam na mithai ma cha matam da su lupa pi ba mithai du da कोई पैसा खरा दी मजू कोई GST ओइना जाखर में तो GST से कोई ना दुकानदार में हमसे पीबो मानबो ने अल्टीमेटली वी ऑल आर पेइंग कोई कंज्यूमर सिंग से ना लोई पे तो रेंते पुरिट अमले बेसु तायमा पुन बेसु फॉर एवरी आइटम वी ऑल आर पेइंग अदुना हारिबो मयाम से पे तो ऑप्शन मर मोरगा कोई मखा द लेरिबा कोई 50% ऑफ द पॉपुलेशन से ना इंडिया के GST के 64% ऑफ द GST से कोई मयाम थिर गले रमे अदुना से इना खुले हारिबो मयाम सिंग सिगी 10% ina kun ba 10% jena only 3% of the GST jama ko thi aduna so asida taxation ki policy na ching ba khara on thon sen to ba mathok ta bra hyper gi wapun na ching musulari on the no brand jo ke pretam thon ke impact nation tanu le Khan Study Group KSG admission opened ngasi fawba all India topper kaya puthokut natna Manipur gi IAS kaya puthokliba Khan Study Group Imphal da hangdok chere experience lerba Delhi gi faculty makna takpi tambiriba institute ni khudong chaba asi lobby ho lakliba January gi tarik taraga taruk tagi general foundation course hokjaragani masida sunatna advanced foundation course optional papers NCERT courses and answer writing skills development programs with hamjari akopa marol gi damak aikoi gi kisamthong hodam director labor office ta natraga 9650245599 da pau fawbiro Dr. Amit Kumar Khwairakpam, MS, MCH, Urology PGI, Chandigarh. Urologist, Uro-onco surgeon, laparoscopic surgeon, andrologist के OPD अमदी operation तवी खुदों चाबा Asian Hospital Wakachal Bazaar de लेजरे. Kidney अमदी सिंग मरी दनुंग लेबा prostate की problem, kidney prostate अमदी सिंग खाउगी cancer, kidney अमसुंग bladder की trauma, नुपा सिंग की sexual problem, सिंग मरी दनुंग आइतब सिंग लाइंग बदन तना operation तवदना sock web season अदना नुंग ठुगाई खुदों चाबसु लेजरे. Presto personalized wonders Imphal da nauna hangdok chere hairiba asida personalized gifts corporate gifts awards and mementos home decor office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maklangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazaar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me. They make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love kangaroo. Welcome back to the Manung Hunania 360-degree analysis of news and events with Rak Nongthombam. Manung Hunta ngasi khana jere basi Oxfam International gi nauna lakpar report sigi maming survival of the richest the Indian story hairi basi matang dani hairi ba report sigi matungina Oxfam International se koi malim gi na lai rebasing sibu lehandana ba yam kana hona jaba tum ba organization am khang ne habitare aduna hairi ba organization asina thokpa report sigi matungina India da ina khumam di lair bi gap se am lere ina khumi manak lan thum jam se lere aduga lair bi singi manak na lan thum si rei leitre habne aduga India ki population 140 plus crore cham ga nifu khari hen lei basi ki manung da almost 50% ite 70 crore 80 crore 90 crore di amna lair bi film lere aduga koi crore khara di sizable amount of the crores koi 20 crores mukti ko ina khum di am lere aduga matak to muk pai dagi hena ina khun bakang usu billionaires sing habitara mo khoi se dumak leiduni habitara aduna high riba survival of the richest ana thola abnina
uja chinglen dra chinglen khoi se ina khombe yam leire haibagi message oigadori bra natraga khoi India gi phibum sidi lairab di sijarsanu ina khombe sing sita promote tawbagi haide promote tawba yabagi condition environment and beyond policies program everything is in favor of the richest armaine lay yani yengba yari bra makone tholai se otherwise akoin masing on yengma tong sai 10% of the entire population hai target madu 14 crore ne hai tar 14 crore 15 crore 20 crore mukti adi super rich mayam ma india da lere aduna survivor of the richest ka tholabni na hai riba 20 crore arga hengala ga 30 crore 40 crore population je richest ka work pa ya bi fem oge do ribra kamai yeng bi be ko ye line di lambi di aduni hazna ko ye musai homen na yam na sang su likre ko so political gi magi economy gi leriba magi trajectory se dom da changhal e yam hen changhan gre sumna tapna chalam badigi hero cycle da chalam badudagi hero honda da changhal pak padune ba koina ngasai koi keno na sin loan neoliberal line harise yes sumna gi liberal gi netra si neoliberalism ga harise di adwai tu ne magi atop elijam dai maming Washington consensus ka isu hai natragana ngasai structural adjustment program sari se so ai new economic policy su dum hai adi LPG su dum hai ado hari basigi policy si masi koi 1991 da mapung da masti tau gi yam na chong paradigm si ba lakim se okay ado akoi gi Delhi da koi nomang Manipur da koi gi satin tu pado madu yam tangai phada ba lakri se kai no da afetang koi chagi nong khilak pada chot pasi Manipur han gi yanan ba sigi koi magi impact se masi matam du impact se leru do man bai wani ado yam thung yoro ki ado no sik think globally act locally ka hari se de krai drum thok de yore ado no sik matam da khoni Manipur da fiscal responsibility and the budget management act haina ma pass to give se 2005 ta tawri ne ado one of the founders ne Manipur se matam 2005 ki si akhoi dum hake tawri matam se akhoi gi hairi ba sigi FRBM act si atop state kar di draconian fiscal policy ni hari ne haidi isan aina khrasa taw jagadab se state government amana magi khrasa taw jagadab se madugi si akhoi gi akakna na thamba sidege na tawya de sidege na pu ba yaroi kaina ain chenja ba se isana hadi somna kan gi policy du de madu taw hari ba ado taw wane ta impose taw ya de ba man di federal gi lainari ba koi gi central state relation ji da power gi structure ji da state ki mai gi role hak tu khara di lai bani na mata di state gi legislation wa taw ine ana hari ba ex gi matu ina kramai to ge da nang na pu ge hai tar boy di nang na puning ba ai yung gi da suni aina paisa ji pu ge ai gi sigi angang gi mingchan ba gi like tam ba gi na ta ana ye ki na ta na sakwa thorang to bi pu ge hai matam si da nang 3% de gen be yaro nang apun ba pothok tu de gi se samna ba GDP gi 3% natragan GST gi state ki dhar GST 3% de gen be yaro hari samna da Manipur 43000 crores ne lor se Manipur gi GST se adu 3% adu kya no mari try to around 1200-300 crores adu de gen be yaro hai bi gi pot ne madu gi du torok na ba khon ba se da austerity measures me am drakar lai re austerity de ne ko gi magi thabak khapak triba ngasai gi ko gi torei ba me am se haidi down sizing to raiba down sizing is extra yam to en matam right sizing ai right sizing na madu koi kanoi matam do ma nurse marau gi matam da down sizing sin kanjal ba irang se right sizing hai adu da su koi congress tu na bai masak su dum oi ri congress yam na koi link na le ma posit turak pa se sigi su mari adum laina gri ne adu madu tu gi madu yang kan da hojiki lengak sin su o masidi ko gi amuk rethink to wam changi na kaina khan bagi lan to busu changi kari gi tur mathanda tu bane te haidi tawri ba sing se myam se turi ne aduna hojiki policy di matang yam sang ne na ba yakre structural adjustment programs high se ai PC su du to we ai structural adjustment programs to we matam du gi ko gi MP yankhai moi une matam de Manipur gi so ko lon gi movement ka yam kan mani na even Somnath Chatterjee yaun unagi myam se unagi amada so hangi pang da hang na ko ado MP moi di MP ga se Oxford ki professor visiting professor adu ki professor adu ma ta so ne Rajya Sabha Lok Sabha myam tong ne myam se matam de di aduna academic ki kan se kan le hai tar matam de adu bu yam khal le ado luman na madu akoi gi yam sang jang gre du akoi oja sing na gi nang je akoi Nobel Prize ta na doira hadi ngam thal laktra yam laktra sim ne gi sim check ke ja lo ya dro aduna yam lai loisan gi yam luman na upai lakta dana aduna anyway ai mata du da sangal ga yam sang harni ana thamjani gi di hai ri bang si inequality thoi se mathan na thok pa na te masi magi policy da
कोई पॉलिसी से मरी लेना रखदोरीनेबको अना पॉलिसी अहोंब लाक्ट्रगदी लंबी से सोमद सकने समना हरदा अइना nga पिजनिगदी नंग nga फाब तबियु हाइसे अइना नुमि खुदी nga पीबदो ai पिरक्तब नुमित तोखिनेबा अदना मा nga फाब ओइना तबियु अदुरि मा पुनसिगी मासे nga जी चारग लहुदुइने अना स्वाइसदा कोई स्वाइसदना कोई खेनबा मयाम लाइसे अदो जा होजिकी फिल्म लेसिदि nga फाबा तंबीदबगी वा ओइदोरिब्रा नत्रगा nga फाबा तंबीबा nga चारसु nga फाबा तंबीबसु पुखरीसु nga की बंसिनजाकसु ngसागी 10% सिदा लोइना पीरगा लेरब्रासिनी अदुना सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट हैराबनिना रिचेस्ट सिंग अदुगी एनवायरनमेंट अमा क्रिएट तौरगा लेरब्रासिनी इंडिया जे होजिक अदुना मा मसादु स्पॉन्सर वर्क दोइने अदुगी वाद कोइना ayam luna changjan kum siko alaina ai sum khale koi gi mun yeng oi se kari ma program yam chong to ma di sen thok di le ta program nam chakana na funding to ni yeng oi ne hai fan to ri ba kambu se si wakal lon je matam su ma ma mi ta ne phana yam na phaba karna to phana yam na phaba karna do ma gi horen halaga tumbam sabam di korop oi bani na phana yam na ma na koi gi nuksi da na koi gi ma gi nuksi bai da chumme ju kalba nuksi ju kan ba Niang gitu, kan bawa koi pandap to, land di mai magi phone le pangam gitu. Ngasagi som nak kandegi, ngasagi kusuman, adegi som nak kandegi tolop, adegi som nak kandegi, loina lauru becar, betul gitu nih toreba. Aduh, pagar apa karena dua waktu masih koi mating pi bangam deh phone. Si karena meam le payah. Jadi aku nih ubah jadi karena tuh nado ubah. Aduh, mai ngasagi lobam tuh dia ama uai bani na. Aduh, funding sih yang baru uai. Anak koi na ai hajan ini masih koi स्वाइस खरा हेना कोई खरा attention lo na koi khana ba change ba natraga de koi ngasi manipur thoiba thodo athok mayam sisu siga haktin natraga na koi ni na mari yam nei nei ba aduna inequality se kyam lerege bu hojik te koi gi lohong ba sisu kaina do ni yengte na wai de koi kaina phajabra chenthok na me ba as car do hai nei ba ko as du car de branded to as du gi car ai di kaina yeng de bu ji adu erge di ma sai thui ba ngang jing du su ngasai gi kira ni ba lohong ba se hadi magi tolok tuna thada lising tara ka phange aduga magi ujik decoration la homni adi de karamba magi mama na biduna koi kanu la kono bitu da hajipo la kono bitu da khangmoi da kana lege aduna ngasagi sigi inequality gi achongba kanu si yam chawno jik manipur su yam haigale ba mani aduna masi gap si no magi hangal pagi sakta mama hoji study hekta to da koi de khangni aduna ina lastly aina thamjaning basa hojiki economy si kham thena sokre handa ki kanu da covid ki da ana maduda ki khoi hogalak pase ai sude hogalak pok mani ko hogal pise karma mong da hogalak ka dai no ha bise ki shape khara lei ba na economics da shape si graph to utpa ya ba jek pa ya ba karma shape no da l shape ha ba ma adagi khoi w shape b shape u shape k shape si manung da pamnari di khoi gi मैम पामनरी बाई लाखनी थाजबदी भी सेप की रिकवरी ने वारो फलों याम थुन फगलप खलमने मधुगी ओनबद अमुक लेरिसिना की सेप हाइबम ले की सिदी ngसाई हेना मपांग कनब सिंगुना अदुम आंग फनी फिम फरगनी असोनब सिंगुना हाइदरनी खमतेंग हाइदरनी की सेप हाइसे अन इकोनॉमी की मागी रिसेशन दगी कोन नाथोरिबगी मोंगी मागी सेप से के सेप की रिकवरी रोम द लाखपगी अदुगी चप चाब खुदम दुने बजुकी राजन पंडिरिबा स्टैटिस्टिक्स तो फिगर से अदु मधु इट इज आल्सो इक्वली ट्रू इन द केस ऑफ मणिपुर मणिपुर सुलाई मसी एड्रेस तमनो होनब मतमदा ngसाई कोगी इकोनॉमी हाबिदु द लोशन जगे एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन म मथौता है एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन ओके अदु इंटरवेंशन दु मधु मदाय दुने कोने ने बगी तंगाई फते लेरिस ओके स्टेट की हैब द लेंगा की याम चौबे इंटरवेंशन म मथौ तारी हैबनी अदुना हुजी इना खुंब सिंगी यामना कंड्यूसिव ओइबा एनवायरनमेंट लेर लाइरब सिंगी यामना वाना हा हा काना हिंगबगी फिल्म दने लेरिसे अदुबु आइनो जप्रदेश लासे जप्रदेश हुजी लेरिबा वेल्थ में हाय मालेम गी ओरसनु नत्र इंडिया खक्तगी ओरसनु नत्र मणिपुर खक्तगी ओरनु लेरिबा वेल्थ में हमसे लाइरब इना खुंबता चा मानना यंथोखर मतुंगदा विदिन 6 मंथ्स दा मोंग साइ इना खुंबजी मनाक लोय हलखिनी हैबगी वाफम जुम लेनी है बतारे अदुना ngसाई ओजा चिंगलन थमिखिबदा कोइ लाइरब दसु nga पिजबगी मथादि nga pijab tambiba nataba mokoi chu nga loiba nga phaba tambiu haibu yo hamduni aduna nga phaba tambiba si natraga nga phaba gi skill natraga magi machang muthum si nga sa ina khumba kangu sing de loina leibagi oigedori bra natraga mokoi na handi haijabagi oidori bra koi gi lairba sing sing nong sum lair khiba adugi na khum sing sum hinga khrisi lenga na only lairba sing da nga sa gi nga chabat nga when pizza raga sum lairi ne yeng ba yari bra kamai taminu haid kan sagi social welfare scheme dudi yes
जुआ सानबदरा कनो मदु तुम बहुदो न मदु सेन का केहर कनी तो मी सिंगल अगदी उपाय ले जानती ओके nga phaba hergadi upai le bonte madu atai da ओके nga phaba tambida bani hai do brother state intervene to this ko maina to dinu sinu sai nga phaba tambi bagi nadragna nga pije bagi wari se khoi kari metaphor na hagan education metaphor na education si phadan tambi ragadi mi am so important ni hai pone ba human resource development process si phadan to ribra hai kan se education ya is khoi ri bai pose ko dam chang chang ore na khoi government school am tami ta nga am tam dre government college am ta hang private local ko tori na private local am ina kun kamun tam gore ni sai gi nga phaba tam si ina kun mam chang do tam le re ba si pose do khoi na ga na sita ga si si ko mai do makhra to ka sa khoi gi haji ka si le ba sarkar se Sina kamai together khoi India ki education spend or is 3 point something percent of the GDP in education thadar is bawa atel bak China 8% 8% thadar nahi 8% so 7 trillion dollar ki 8% thadar ni khoi sira 3.1 trillion khoi India ki economy is bawa adu gi su mu 3% thadar basida kamai together halak se अखोई बेटी बचाओ है ना नुपी बच्चा में हम स्कूल ली था थालो की तरह है ना प्रोग्राम से मिला सी तमट तो आजाई 3.5 की ये मार्क टोन भी फंड हमें बा और फंड स्पेंडिंग की ये मुमना एनालाइज हो कंसीडर 56% एडवर्टाइजमेंट चल लेबा अतै अखोई पैसा तसिंग थाजरगा आंगांग ने जिप कमाई कमाई तो तफनो हाइबो होता एडवर्टाइजमेंट द 56% अखोई लुपा चाम लेम दरी वांगी यांखै तरुटी एडवर्टाइज तो थादो खरेबा एडवर्टाइज खरबि तका लेको मयाम खंगन बगि प्रोग्राम ने दुनु जंगल अदु तोरो ने तो मयाम इंस्ट्रक्शन ताक बि तका लेबा अखोई पब्लिसिटी से बहुत की येंग तोरगदि याम हे चंगिदना अदा अखोई तोरिसि कितंग लॉब साइडेड ओबे हाइदर अखोई पैसा खर थादरि दुरसु थादर फरे याम फजरे आंगांग नुपि जाम याम लाइक तमना तोरसि हाइ कंसीडर अदा थारे दे हेल्प 56% आइदि अखोइना तसेना आंगांग सिन थादर पैसा दुइ होता एडवर्टाइजमेंट थादर न मसिंग हेल अब मु हेल लेरेबा सिर मखोइ चराको ओरे अखोइ स्पेंडिंग पैटर्न से कमाई तवे हेजराबा अदं साइ अखोइ हाइनाबा अखोइगी कनो तो से कमाई तवदना इना खुन मन हेल लेन हाइ कांस तो अखोइगी सुपरस्ट्रक्चर सोइब खर लेरिबा अखोइ कैपिटलिस्ट सिस्टम नि होना भी अखोइ इनहेरिट तोरिस अदु पोनिको अमेरिका सिपो सोयना मयाम पॉइंट तोनरिसिन अखोइगी एलोन मस्क हैरने खै ना खुन नि पाने हाइ हाइ रे अदुगा मागी कंपनी चो लेरि कंपनी सिन टैक्स मागी कॉर्पोरेट टैक्स थिजरेको और माई पर्सनल इनकम टैक्स की कांसी ओजाम हेल्पिंग थी है पोसी हाई रेबा कमाई जगह मोई से अखोइना पैसा पाइ है कांसा इन स्टॉक ना कंपनी स्टॉक इन लेबसे लेरगदी टैक्स हंद्रेबा आइना पैसा काइथोगा पैसा कनम लेगेना लेरोगदी पैसा आइना करोड़ काइथोर करोड़ इनकम टैक्स थिरनिको माई तो इनकम टैक्स थिहन पोसी याम चाउ थिहन पोसी लेबा कैपिटल सिस्टम से होने बिबा असुम बिखर सिम से कथुआई है पोसी वॉइसिंग याम चाउ चाउ लांगरे से केबिन सम हारगना अखोइ इंडिया की सोंती से अखोइगी एनडीटीवी की Mapur Mahana biggest shareholder in Pranay Roy, Radhika Roy, Matimana to Muisu, Circle Erme. Handa Yon Hokanda, Nagi, my local Lloyd in ceremony. Handa Yon Hokanda 500 crore never. 500 crore Nangi Pile and do tax rim never. Okay, structure he lays a post Hagaba. Siki tax account of T has wealth tax Haragati, born and stock and letters of born and Siki tax cut to the hell Helagati, which has a kind of Changina. See, person later, Higi, the Hagado income tax, Hina answer Higi. Income tax components in India GDP is the income tax components 7 point something labor. Have the majority income tax TV slope of Changam driver. Highlight a head. A wing ham high cancer so because later a wing income tax commander get a Sahim that 2.5 lakhs or what do you exempt over? Income skills however. I think say 7 point Changimina majority income tax Sibaki slot young on the late 2.5 lakhs on a 2.5 lakhs are Kambusana 2.5 to 5 lakhs na Quina 5% tier level, 5% ahead of the and 5% handle 20% tier level, other things have 30% head lad and everything system to Hoganba. Ada I give Tolosi, I income see 5 lakhs here, Legadi, Hamagi slot 2 lakh, 5 lakh to give 5% tier, and 5 lakh handle to Hagi 20% tier. At 5 lakh high say. Akwegi per capita income, national per capita income, average the 3 times never. Hiding me 3 Akwegi in Diago Yanganasu 5 lakhs out of the 1/3 2/3 mulay 1/3 in the Kakala's bow. Aduga Haikanda Quina in the Quina Hindana 5th largest economy or has it in the 6th land, in the 5th land, they may sick in the 5th largest or Herna. Hengale and Hara is going to get in England, Hagi 20% TV slot Yoga. Yoga and the Moid half per capita income. Heidi per capita income, Tanghai Yoga and the Moid income tax, 20% TV Yoga. Heidi Moito, according to him, hands or I have put never. And when Yanga
kano sidi hele na pa harau do sigi manungi dynamics me am si endragadi kitang harau de kitang thuman bagi post khala ka neba dese ina am khatang pa am sang da bida duga yes kano sida akhoi economy su change ore adu method akhoi industrial fourth industrial age la hajiki artificial intelligence me am la aduga thabak to hanagi akhoi capitalist system siga aduga akhoi social system as communist system khene is koina how do we define labor cost kana lahum thoi habisi basic kind of difference neba adu kamai ta ke akhoi industrial hajiki adun industrial age bodo mai le jakre adu akhoi fourth industrial age la kan sa artificial intelligence loksa la kan sa thabak su is robot nga to le robot tan bi harkan load no hyposi la in every robot tu aina paisa pho lei nei robot tu ai go hum thoi ma ta la ku ha dai hum thoi hair kan sida capitalist ne do ha ka doina as si matang sida ko intervention to ji sida yanis varoufakis kana ge greek kana ne ma se economist ni power economist do finance minister ma ting wermi mana iba lai ka ya bi ya me da isam yen hiram do ma le na speaking to my the mazan video wari san ba gi some wari le gi like ama le ba mana hai se khoi gi si me answer ne ba khoi si pe ha si kamai distribute to ne se khoi swam thum define to do ni akhoi gi artificial intelligence loi changa kan se thobok me am se robot online to kan se da kamai to labors kamai define to khide ge to was si gi definition se khoi gi risk por gi gap se akhoi bridge to gi ha gi se to hodor ni to hodor gi akhoi capitalist ke owner me am to ngam ga gi owner ma thawam di opon re robot ni to do ngam robot po to side me am to ma to owner to won tre ba tani ma to lo bi ha wa ne du ga akhoi se definition se da labor is might be do si adu gi lag profit no ma sai universal ma su campaign do ri yaw rin universal basic income to do ne ha sira ba mayam se da thawak to ni yaw pon de thawak to da za kan se da mai hingom to person bi to ni ha ma su he na thawak to ni na adu mi myam se da paisa kitang kut tung kan se paisa city zero e rangang sin loi lai tamang mani government school loi phal le harone adu ere ge ai ngon wakan thoku jum hela kane ba wakan to hela ge sai gi akoi gi nga phaw tami ba hai do nga phaw tami wakan tho le ju ka phaw te hai jo logum phei khanjar kani na mai to na khoina superstructure se sendo kum da ka le ba na tra ge khoi ha ni system repeat to do le rani hai pos okay ma thang sei oja homen sala chi oja homen kamai thambi bi asigi problem se gi oja ma sai mayam di thambi critical law economy gi wafam na chingba hojik leri ba khoi taxation regime si yamna regressive oi ba hadi laira ba dagi khongat ba ina khum badan thoidon khongat ba don hojik si progressive oi ba taxation system ga la han view hai bi demand ga chu dum lang nari maru ina khum basing si wealth tax ka then ba inheritance ki tax na jingba chauna then tar ga di aruga laira basing the theory ba tax ki amount se handan tar ga di yam chauna siging sagi leri inequality si khar makhai di gap se khar makhai di naksal han ngam ngani habi wafum na chingdi thambiri aru kan sai education gi part su yam chaw ba role ama play tawni habi wafum na chingleri unemployment gi problem su yam leri adu sigi issue se not india khak yeng bena tan global gi oina su yeng matam da malim gi ayamba khoi gi senfam sing se haje 1% of the richest sing gi banak taloi leibagi mami su tare india khatai na malim gi oina su mai lei ai tare adu di yes kari tholoi ni sinu aduna nga sagi khoi ne average khoi gi human gi economic history da lakri basi colonialism gi phase loiro adui matung da laga khoi gi welfare state si loira kan si da laiba neo liberalism gi regime ji ne khoi sa thiri je traditional economics ta thadar mi ji kai no agriculture dagi nangi industrial gi surplus to na industry semo then maduna adom accompanied to in a service sector je chakhot charakani hai bane and lopsided oi badi am yaw re dugi to bujungam gi de madugi transformation to phases to matam yam kui na sangi aduga sigi surplus capital formation je surplus value formation ji matam yam na sangi hai bane madu maktana na sagi akoi gi hatta in a very abnormal among the service sector ji chauthorak bagi madugi myam du whole burden ji state ta leigi aduna isam samna privatize tok tho liberalize tok tho globalize tok tho hai bane ba fundamental philosophy ma kha yauri ngasai gi agricultural surplus tagi nang industrial gi magi capital ma ohel kadab do yamna sang na TTS yo matam sang bani na kanam akem ta kana banate tawada badi karino exploit resources including natural resources and exploit human resources hai bani exploit resources hai ba kanji da moina hai jina paisa bu thong ni hai ta di forget about your sacredness kawru da diamond tai hai di tem ga yu diamond yolo loktak ta sana tai hai di loktak si tu yon tu hai bi mong da ne bala I baje any form of sida ne ngasai climate change gi interrelated oi issues me ama lak pa Rio de Janeiro da phamak toi ba earth summit ki sigi unmindful extraction of exploitation of natural resources di thingauji global da tholei bi su de du ne ba madu han gi ba dai ne ulgu we round ni matung da
secondly human resources to exploit tawsine haibadi aduna neba wage ki labor ki issue jima akhoi gi makha da chatkhre standard loi lepi everywhere loina di left to India ga yang kuina matam sangi 178 rupees per month haibaju per day haibaju kana hingam dori no it is one of the lowest in South Asia that the marakta lay even Sri Lanka Maldives is better Maldives ne henda fale hujikti Bangladesh ne henda fagre minimum wage se Bangladesh ne henda India ta gi fagre maram le mayam amal le ramgani adudi FDI gi nung digi adu live poti si gi human resources ju exploit tawro haiba kanjida labor ji gi minimum wage samaju thamdraju yare everything aduna ninga sai oza hoi tam hoina thambi gi bada changa ga hongi sida chau matam amada ju labor cost hong bani na China da chau aduga sticker na any country gi na piba changa khiba firecracker dagi super specialty fertilizer dagi phone gi accessories me am thole China de litu because labor to cheap oi gi but cheap oi jai haibo ani mokhoi gi di distribution mechanism dong faja gi famam to confirm the fangeba modern day slavery ga no ozana thambigri du kari no sigi wage ki suzima lejadra bane sung pi dra bane sungjo yo hondra bane ba adna matamam da Bangladesh am chaune Adidas ki football sari ba Adidas ki garment sari ba Philippines da tholo ki Indonesia da even India da Europe ki baje labor ki crisis ne adna hygienic di kai no Hujik surplus formation do yang kuina matam changbani na capital formation to do any endeavor je kanada tohanjige government tawradi government di amna athiba wahi amala ani government ki side di disinvest to thoje haibajima all over the world loi tawriba ano jana thambi bada India is the only country where there is a minister of disinvestment pai puna thambi ba mayam do dum kai thopui moni moina monetize away haiba ne madugi laiba mayam du na adugi du uba kanjida India signing haidori bane yam paisa pai re at the same time sigi unethical oiba practices se makhoina hena migon dagi magi pibam to pi daba natural resources yam thugai ba si jong phajada bani na nowadays kari no laiba je collaboration between the state and the corporate bodies me ajineba aduna koina corporatization of development uraiba hex state na toramadi mayo ayata yamna thingak toiba corporate ki mingda torabadi state na su yabi daga aduna corporate bodies su state na sinadabadi nate aduna lai bai suji si tholabani na ngai thadaru ruji kai no corporate body me amjina reinvest tor kani haibane but si investment natre loan na loina pi ba hor krebe every government Manipur government huji loan kya tolam gani za toli ko India government kya am tol we are all debts in it sina choba 16,000 crore Manipur gi bauta aduna life basically the covid ki thing amuk laksin gere what is it you know health education and labor je any progress of a society or a nation yaw da yadra ba port ne covid ki thing the tor khri je kai no poor died chana ma phang da ma starvation thoki that death pesa pu ba khatana hingat pa ngam da ba mayam am ju leiri sibadi ina khun ga lai ba kana na trom deino jerim so bigi ba natro oxygen cylinder ma poropagi mayam ben da ki chongthong na oxygen cylinder munna ba do then ina khun ba ga ina special ward ta leibang am ba ga ina ventilated adu ma pham da lei raga private ki da nong da lak changa ga moi di hingi ba natro lai ba mayam di kyam sigi ge because of fight over one oxygen cylinder aduna tholaki ba chai theng je sigi lei ba structural gi gyan ta da ba maning marang ba ma lai re all across the globe aduna halai ba je kaino rethinking ama lak ta ba ya roi nature nungsi da ba ya roi over exploit ta wanu climate change ki reality ama lai ri human resources se hujiki lai ba tamona thambiri ba sigi another form of revolution ama lakwa artificial intelligence matam or ba kanjida capacity building duma lehel laga at the same time makoi capability na opportunity ma pibi jo tholok ta ya roi ana live poti kai no thedas ko polga na khoi gida amna leirmi moise political economy ko na not real economists bring back the state hairi ba moi hosi bausu lauri state amu han halalo halak pagi jo oram ba yai ayamba sigi ji realize to ra kanjida state kai je hojikti absolutely so rakpadong na tawre UK gi yengbiu Boris Johnson kamai toram Putin yengbiu kamai tawre USA gi president kamai ta loina mak makhoi ji khra dictatorial trait amam yauraga absolutist tendency ama yauraga namdhan aba hona ba masung haibadi everywhere people are not happy haibane ana sigi matang thadi what about role of civil society di kamai tawdu matamam gi lerami ba traders ki guild me amna kamai na moina intervene tawdori ba ngasi bauta ba koi kisan gi strike tawri ga ji kyam tari ge tamo labor ge association me am jina
asaigi sinmi gi lomi gi leiba mayam jina loina ma ki daga except Haryana Punjab tadi agricultural policy ano bo hong kani ha kan da moi di lepangam gi yes moi the vested interest you yawe because they are new rich farmers ni aduna taba he na government na jo forget over honor pa kan ji the thing with the yawe see the plus and minus lady aduna hojik khanjaba dadi yes tax regime fagadabne but more than controlling the corporate bodies in it kai ginoga sigi structural adjustment program ji torting im of tam jida government amasu mayam punamana loicherami ji bureaucracy ngaktane iron law of bureaucracy ji leibadagi license rasta moina license pining budana piba deserving budana pidaba madu dagi tholaki ba corruption red tapeism masi jina india jahon ngamde aduna moigi role ji minimize toraga lateral entry halaji hen expert ama lai hai treasury ai makoi to hapa ju yai kan haiba anobadi hongnaba ju yam honari ona amarom de khoi no uzabadadi covid che tholak padagi yes sigumba reality am de leire but let us hope that this is a transitory hongoi matam ne na lodaba ya are hunger gi suji am chauna leiri hoji and what do we do about it hunger na na ba mi miam dagi si gi badagi covid na na bagi missing na hena yam deba but the issue of hunger was never taken up by United States, UK, including India. Hunger na siriwanga India ki status yengbiu ne sahi manga jida akoi ki 2018 de na 2022 bokta siriwanga se 65 sahi manga 65% of the death happened during this time ne angang siriba si chakhot leba ko dori bra aduna nasagi leram liba top 21 10 moi leriba mayam je pai gre haiba tarabasu there has to be a modality where corporate CSR ji yadre ji khangabane corporate social responsibility ji lagtre kamaina yai suppose akoina achauba event ama sinba kanjida adugi advertisement sponsor ko ina lupa lakh manga pirakpa no we don't want that hujikti corporate bodies me abjana school adopt to ba horo dying government schools में आपसे मणिपुर दा सिगी national hydro electricity हाई बनत्रो सिगी लगी बलक ताकि जे मोइना why cannot they adopt 5-6 schools Coal India Limited कोरिंग ला बने कोई किसी दा अदु को मतलब school मंगा दिए adopt तो वो याद दबरा बा and why government is not talking in that way private players and private खंड control तो या बे school तो अदु मचु ले जरजन at the same time leiba difang ko raba smartphone ama paiba ngamdadana generational gap ama laba khoi matam ne bo hoje covid ki 2019 dei na 2021 bokta la is we really have a crisis of human resource ne paisa paiba ngang gi macha gaina madugi education gi process yaw ngam hore ya hauda ba atapa lam gi khungang gi mayam jina yaw ngam hodre matu do among hana repeat to hon gadra ba government jo smartphone am ta yen ngam gi dre although panchayat pigre hairajo amta phangdre adu oiba tarabadi sigi corporate cases ju makhoi da answerable accountable ohen ji haiba tarabadi ai du khodam amakata ne makhoi da ju school manga gi responsibility pbo right and angang sembio that is the way corporate social responsibility je adu dagi hawna phadauga ma okay including corporate social responsibility yauna tongan ba lenga ki maketi gi tawat ba thabak mayam di lere aduna akoi tongan ba hujik leri ba fiam asida di yam tuna nearest natre immediate future da awon ba malak ba habdu di kitang wado malekeno du lady inequality gap si yam chaw rap tar maji almost 80% lair ba aduga only 15 to 20% khara nuai ba aduga top ta khwai gi nuai ba kangu khara lejabi wani aduna yam chaw na si gi inequality gap si lairabni na masi gap si neutralize torok pa equal winner ba honar ko matam da yam chaw ba effort yam chaw matam khara de mak changani aduna swai sida karam ba economic model paradigm shift ama poragadi mayam se lair bagi khayatagi tholaga hojik laiba report survival of the richest habagi mota survival of the poorest sing nataga survival of the poor gi adum conducive oiba environment hat lair sing bu yamna incubate to wiba makoi na laiba ngai jaga da ba makoi gi sentum thoksa bangam ba makoi gi family rent thoksa bangam ba health ningthini sin bangam ba makoi gi human resource ningthina develop thoksa bangam ba yamna conducive environment ma dilenga na create tok do yaroi madu create tok da targadi hairiba ngase reach amadi poor gel ina kum amdi lair bi gap city no munu magi do hengal to ni manipur dasu masi mami ta damna te tari tonga tonga thabak thorum mayam sing asida ina kum gi matau tambada lair mayam ama lowing kon yomba chaninga thaninga leithaba mayam ama hujik mayam si lairibni aduna sumba mayam si aduga ina kum mayam sing asina paisa si losan abu haru matam da magi saving account hapi mota current account mayam ama hangdoga current account mayam sir paisa lot pagi wafa yam so koi bank da thabak tori ba ichina mayam so loi khanga ga leir ba ngakte ne duna
सेल लेब पैसा पाइब कांगुना फंगपाइद पाइब मणिपुर दसु अदुगा पाइदब कांगुना पत तत पाइब तारे सिगी इनइक्वालिटी से सोम गैप से सौरक तारगदी याम चाउब कंडीशन अमदा क्राइसिस अमदा ह्यूमन क्राइसिस अमदा सु खोइसे लाओ हने लेते ऑन द रोंग असि वनदि मनु हुनगे थरम से मतांग शारो सिंजरगे ngasi थरम से दा ओजा होमेन ओजा चिंगलेन अमदी ओजा प्रदीप न लेंबिर थरम से बथवा पिखिबा अमदि मपुंग फान गिदम ता ओजा हुम पोरो बिसना मखना था चोंडुक चरी अप्रिशिएट यू जॉइनिंग मसिन ngasi मनु हुनगे थरम ngasi ge एडिशन से करम तो बिबगे को खान रख बियागने कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्र कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment am the feedback tha birak piagane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Rak Nongthombam signing off. Kurumjari.